G.O. Mr. One. Oke, amazina asanzwe banyita Niyonkuru Yves. Ako nyine amazina y'abakapo nyine banzeho ni Mr. Money. Yamani. Ngaba nifuje guhuza inshuti zanjye. Akantu nyine tukagasho. Yamani. Okay, kanyina. Yamani. Nifuje ko nyine twahurira hamwe. Muri make nyine tugasangira tukanezerwa. Ikirenze ibyo nyine ni show. Ni show nyine. Yamani. Manifesto wongeye guhaguruka hari akantu nshaka kurenza nyuma ya show. Dukoresha mu mutuzo dutaha amahoro nko twaje n'ubundi. Ukeka twese duhure hano. Wavuye i Kigali, nawe Kigali urimo kabisa. Ndimo. Ari ariko nawe yaramaze iminsi Rubavu ibiri. Ari. Uramvuguruza nyine nareba ariko nyine yo. Ese muri Kigali? Turi muri Rubavu. Sinashaka kubabwira nyine twenjoying mu mutuzo. Twese ko twahuye ntabwo tuziranye, ashobora kuba hari abagira amahane asomyeho kabiri. Ndivuga nk'umujama. Hari abantu basomaho kabiri agahita agira amahane. Twenjoying tugerageze rero kubikora mu mutuzo. Murakoze. Niba ari mwiza irimo ntabwo no mu maboko Iri he? Iri mu cyane. Ese wakugeze. Umva ngereka kumvutura kuko nagwambaye igitiri cyo kumvutura. Kamwese mbashiremo mujemo. Umuretse no mujenere kamusubiza akantu gato. Hano bifotoza bakaba bibicira wahandangira. Handangira inyuma.